Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Nithum cham turin Election Commission of India Chief Election Commissioner Rajiv Kumar le atho puiten Mizoram anron tlo. Home Minister Pudal cham lenen kumsang ni somni pakhan somni pani chung khan MNF returnees zasari somporiat ne na chomdolna cheng vaibel chariat singsari sangsari peksu ani ati. Voin khan Manipur Assembly thutkhom na ini in tiamchin amlawati top zui ani. Voin khan National Sports Day man ani. Kumin kumtopa Mizoram Assembly in Thanpui ne turatana in Bua Senate Thlithai Turin Election Commission of India Chief Election Commissioner Rajiv Kumar le tho puiten Mizoram aron tho a Kumin kumtop December ni som pasari khian tuna 8 Mizoram Legislative Assembly term hi top dona wangin in than ma chondan tura in Bua Senate kalpui mekte aron endik don ani ECI team hian Voin Khan Governor Puhari Babu Kamambati cho chene in Ras Bhavana anhu ba ka Aizawl ka pa political party ayote dan ne thupe kenko tu te Mizoram Chief Electoral Officer State Police Nodal Officer le Central Armed Police Force te mhlak na le ruam man na te borong mon om tak noi in khan na fel file thim om the dan anendik ani ruam han lok ang chuan naktu ka Aizawl ka pa vek Chief Secretary le Director General of Police te meeting an nei puyanga District som pakhata District Election Officer te le Superintendent of Police te imbosa na an clear hodona Chubaka media meeting and income hona press conference ne tumani ani thumnia systematic voters education and electoral participation SVEP noyam halak na te amuna anendikanga state icon tele big voter le young voter tenen income hona ne turaro manani bok CEC hi election commissioner pani Puanup Chandra Pandey le Puarun Goyal Baka senior deputy election commissioner Punites Vias deputy election commissioner Pu Shrides Kumar le Puarke Gupta Baka ECI official company tem aron toy om ani Home Minister Pulal cham lenan MNF returnees ten leirem anra thena turin kumsak ni somni pakhat somni pani chung khan mi zasiri somporiat hna chomdolna cheng vaibel chariat le nuai somsari pasari pek chu ani ti asoi Home Minister hian Voin Khan Aizawl press kapa chanchambumite koma a department chan pathum home taxation and disaster management and rehabilitation department te masona sang soya Myanmar le Manipur atanga Mizorama sahimna zonga tanute theito pa tuam homani thua soi ani Home Minister soidanin Manipur atangin mi singkhat sang hi zare samre pathumin Mizoram an luta an Manipur nan hian Mizoram sarkar in cheng vaibel changa pe chuak to a hibaka hian state chunga sarkar na thokte central le sarkar na thokte MLA corporator le ADC member te thokhom cheng no samret vel mu ani to ati Myanmar atanga ra tan zat hi mi singthum sangkhat Zathum Samrapoli ni in sarkar zona chinchi a heng mi te chomdol na tur sarkar lai puin cheng nuai zathum atum puya Mizoram sarkar chon cheng nuai zathum chuang a pe chuak to bok ani Aizawl chete lui fin tu loi bual lui chu Voin Khan hatlanga then fai ani natlanga thok chuak te hi Mizoram Pollution Control Board noi Mizoram EISCP hapte government sang bana college eco club tele ITI Veng council ani a Mission Life Lifestyle for Environment noya malakna ani Mizoram EISCP Hub Program Officer pu Benjamin lalun sang kolni chuan Mission Life chu India kai shwai khovel pum huam malakna mi malle khotlang angani tin nun phung le nun dan te chevel le lung nene in nerem tura in thak dangnam tura in zirtina le in kai shwena ni thuwa soya loi bol lui hi ni kumoga sta khan Central Pollution Control Board chuan lui thiang himlo polluted rivers upon jinga atel thu tarlang bokin hemian yowang hian Mizoram EISCP hap chuan mi puita hena an chevel lui tuite thian faya uluk taka hum halle thiang him taka enkola poimo zia inzirtin ani atan man ni in loi bolu then fain hatlangi bo sai ni thu asoya natlanga thokchok te chu an chevel leilung le boruak hum hal konga tun aya na sa a kepen zel turin som hal bokani loi bolu then fain hatlanga thokchok zongjong te mi somriat velani a Mission Life thutiam la ngalin chevel environment hum him turle chumia tana nun phung khak danglam ngai te po thak danglam turin intiam tharna an nei ani School Education Minister Pulal Sanamaral te chuan Sakordai Community Health Center voina buat sai athone ni tina man pui Minister chuan free clinic khu honna CHC to zolan neya thu soin tun naya Sakordai le chevela damlo antama Sakordai CHC Dr Pathum Jinga MBBS chu damlo na wangin phailama ainin kolmeka doctor in dailova
mi puin har sana an tok ti soin ayo tur doctor thatak da tumani ti a sakordai le chevel khosang sanga damlo an tama wang hian khotlang hruai tu tenen in beronin he free clinic hi bot chaini ati minister chon tuival constituency huam chunga khuwa zonga phc csc emo clinic center emo omlo na khuwa om tolo thu soin hetenga clinic center nei tha hi thingtlang bial danga anwang hle ni ti a sarkar in thisel na lama angai sakna me puiten lomna chang hriat atul thu soini he free clinic a hian Aizawl civil hospital atangin doctor pakua an thok chuak ani mamit chimveng vobik no panglaram ro takum som pakhat arong taka tha ani awanga lungoi lo na lantin nan voin khan chimveng mi pite chuan an veng chunga chimveng all NGO le village council te mhlak nen kong anzo chimveng khotang lungoi lo chuan voin chawmadar som le chen ve khan hun sam tlang atangin fil veng thleng kong anzo a tual that tu chu thne tu te na phu tok hremna pengei tur le he thi nai nam hnoi te chui chu an phu thu te he tiang thil hi an khotlang a thleng tolo sen du thu te le mamit chimveng ra an phal tolo thuan awruala police te ma atual tha thuin puang alorin chana chu chimveng wei member ni na an hi sak thu puan ani bok voin kong zo hian mian thanem hle a kong zo hi boino omlovin tlong taka nei zo ani ti mamita kan correspondent chona soya he kong zo hian mamit chimveng all NGO le village council ten resolution an siamani puan to thin angin lalem rota mamit high school veng hi tun thani sompret jingtang khana bawa khotang huwa pazon ani nu ni somni pathum khan mamit khodai darlak kong hlui kong chakloka ruang chol china moni a ruang char hilar mrot ani ti finfi ani nuwa mamit police ten tol thatorin hel an man zinga pakhat arlrin chana chuan ni somni panga tlai khan laram rota chu ni som pasiri zan a tha thu mamit police station na police te hna ain puang ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga puan ani voin khan manipur assembly thut khom na ni in tiamchin amlova ti top zui ani session tran ani hian opposition MLA ten bengcheng siamin rore hlei thelovin house an siama rore in khom ti top ani ma hian chief minister n beren singh chuan business advisory committee sani somni pathum report panga na chu house up hara hemhinu hian rore chu tiamchin amlova ti top zui ani karma sa khan chief minister office chuan assembly thut khom hi august somni pakwan nei turin thue puanga kumin mars tha khan thut khom hunung ber nei in tuntrumami hi tharuk chunga thut khom le tur ani awanga ko ani voin khan national sports day manani a kumtin august ni somni pakwa hi major dian chanat pian champolin national sports day tan man thin ani a union minister of youth affairs and sports anurak singh thakura chu new delhi sports masona tura malana sang honga heuna hian major dian chanat fa ashok kumar dian chanat point hu sein ram chunga hockey ti masona tura apa thora te atar lang ani voin national sports day pol hian Aizawl mission veng thanga sai training center sports minister porobat romoi roi te hovin hun manani a minister hian international boxer pani zoram monere rudi lalming moni te hna major dianchan best athlete award a hlanani he huna hian minister chuan infamy kalkhom te chu national sports day che bayabuka covid ripuya wangaram chung state dang zong ain mizoram chu inkar ki brebi klema se thalai te infam na lama ma an chon na sa hle ti soya tun hnaya mizo infamy tem international medal za smruk paruk le national medal zathum samret pariat regional medal zahni samkwa paruk avain medal zeret samnga lai an hlo chokani ati minister chon kumin asian games la tura mizo thalai infamy pathum lalem siami hockey lal chungnunga football le lal engmoi ralte football te antel tur thu ti chenin to ati a ani bak ai mi bathum dang wanal thamon pu taekwondo mangai sang puya karate le lal hum mi judo te tel thei turin boy pui me kan ni ati minister of sports maso na rural sim ko nga po mizoram sarkar na satakin ma la ti asoya hei hian medal mai ni lo khrise na le zena ko nga po na satakin maso na athen me kan yati a school sang te chu mumal taka sports kalpui turin afuya infamy ta chu the top chu tura fuin ru hlo laka inthiar fi hlim reng turin acha ani Chanchinthar cherti topnan atang pui ni thum cham turin election commission of India chief election commissioner Purajiv Kumar le tho buitan Mizoram arun tlo home minister pul cham lenan kumsani somni pakha somni pani chung khan MNF returni zasari sompret nena chom dona cheng vebel cheriat le no somseri paseri pek chu ani ati voin khan manipur assembly thut khom ne ni in tiamchen amlovati top zui ani voin khan national sports day manani a kumtin august somni pakoi major dian chana pian champolin national sports day manthin ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani